Siyavusela bahlonishwa. Hayi nokumnanzi kakhulu kumnanzi. Kuhle namhla siyabona nabakithi sindwebe liphole sithe eParliament. Yes. Mphathi wami ngibone kambe sengiyabona abasho nganzi ngihandsome yabona le mvunulo ihlala nje nwela kuwe. Lokhu ngumbutho phela kabutheka ngiyale eMalaweni. Umbutho lomkhulu. Fana ngosilenhle ngicela ukukhuthade bothishela inhloko bothishela nebafuzi nangomnyaka wesuka ukuthi bathimisele baphakamisa umjeka welive ikakhulukati kulenzaba yemahambo nemasiko umbutho lomkhulu. No siyabonga kakhulu vele lento ngesitikhulumako le patriotism ayingene le etikolweni uthi vele emasiko akafake bafundise abantwana sibafundise emasiko bayithathe ingwenyama bayathi nemihambo kangwane le tender age nakhona la high school bafunze ngelive bafunze nangemasiko umbutho lomkhulu. Siyabonga sibona inhlangano etinenge lapha leti uphakamisa komjeka lesekela kona live letifaka ekhasi inhlangano yababukisi kulamalanga nje ku social media siyabona laphana ema-views sayenga ku-6 million for the past 2 months lapha khona khanya ukuthi babukelisa abantu mahambo nemasiko nasetikolweni bayaveta abantwana bayafunza ungathi nje wena netinhlangano letifana ababukisi abahambe bayifaka ligalelo etikolweni ukuze kuthi labantwana basebancane basetikolweni bayadi imihambo yelive lakangwane so vele ngiyacela nabo thishela inhloko nabo bantwana babamukele kahle babukisi nabantu abafundzisa ngato tona demasiko kanti nabo babukisi phela ufuna bete kithi batosifundisa lemigugu ya kusingaphambathisa tindlu lapha lemilende bese siba expose lapha engcwaleni so ufuna vele babukisi bahlonishwa bayinethe tindvuneni noma tikhona nato tindvuna lokhanze sesesilapha bese bathi isikolo bese akusahambi kahle. Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.